Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagi layung Sunda. Iya, tah ayeuna bade ieu bamanya damel sambal galatama terus sareng chicken. Tuh chicken, ieu lah sayur lodeh. Tuh sayur lodeh nah. Cobi tadi. Nah. Wah, ieu sayur lodeh nah. Tanggo menu ayeuna. Nah, sayur lodeh. Ayo sambal ayeuna. Sambal goreng ini tuh ya kerupuk udang. Ya asinna tuh. Asin sepat. Sarang sayur lodeh, chicken. Yang sambal. Sambal tuh aki teh. Gitu. Ayo sambalna. Tuh, nah teler tuh. Naik. Kerupuk udang. Aku udah yang kentasan nanti kita di mana? Goreng chicken. Mana sih lapel? Iya tah. Kentasan yang mana? Ini si Bayu depan. Oh di payung mana di urut AA. Mau yang biru. Mau. Pas chicken mancan pakai tepung garing ke paneri. Ya udah mau bikin sambal. Ya, Neng. Nah, udah panas ini. Ini sambal galatama level 3 nih. Woi, mantap. Asli itu nggak kayak sekali. Tapi enggak kalah, Neng. Mana. Pas sebelah goreng jengkol jeung. Oke. Teh sayuran tutupan penuh kaca. Nak rak tutupna ya nu kaca tuh. Yuk dihandap deket karesek kideung. Sayur Jengkol ya. Astagfirullahaladzim.